وبيت البروجرام راه شي ساعه gamiiro ku awil matangel was ngalangal bitaranga ka Mr. Richard Minatrang Governor Rablura angalo yang bitaranga ni kandi Gilmidol ni budget officer special advisor at ko finance government agi sembiara adra kasi sa akl logrira aga Governor Meleng kita ko awil matangel was yang kasi era sembiara semurtial office yung lagi rung del time gibe ma ado material ada lulundu ni mar le ada le candidate sel time abe bir tiran le tiara uriu rasenkio wadar sa supporter tille borba congratulator ka mo sa em el kongere ka ma metial to bet el program ra kasi sa lagi blame invite ra ka benol mertia leng betok to il ku meral wase agi uleger ni yang ultimo dia untuk swell elang te do para turmani no mereka rurala mensokan mutial te alle other sil morni ma budget officer ni consultant ni mel adal dali siasing ra government ngolong men mutrela ya ko orang ngi akri gakti waisel da blol gakti akti ngi ya ngari akri kira tolong ulit malumilo to so Mr. Governor aula la kulo other sil ko ma semlo mu le do mu Aga malungil o songol marbek lado mi setial TV akmal merenga suri lang karuba karati al buk no sa amel mei en waise yung lamot tarra kama sesel buil rak mo obis el al time en wagib arsel long irurarak mang agi o mesel wasi ngarang aku pus edermur tial buk maral merak al buk mo odangalel selong irurarak nga ka mlebla katak lesera pertiang kulngi tangi so mer adang long ra senkyor gumiul wasay mongar elek mo ay sir gumiu mom gotmok laurior logiwa transparent o giwa plakatak kal government mang sera endra el al sera third friday ra el al january go metengel mlora state building ra bulur long deliver state address maktilu ay samle plakatak kal teletal sera aksis biagi mulme selvavier logi yung gagi special advisor ngap amlo o mes rabatchet lengguk mudu uringi lo asem lewang ra dal rule ya kang makuk mosoy sobra alsel mungmuang ra ngagi bom mongot bok pravlu lutur segi dal batchet ding segi dal time ra kimsi sebagi nemri adul lemri adul o mes ringi o gore gudgut makla batchet o do sil morar adul olbi sira do sil morar adul olbi walu dilu subringil momrekara mang sera February ang nombre ke agi di mle kalakal ngara kan tiniwing el mol ma amrekara ding diakal segi dia muul en esa governor mar adal masyo rablung elong en dim lagi stop el motmok rablung elong mangaringi ablo katmok le mga kaulu ay sera temela state address mang sebel kuk Podungat ya alam sa anggal special advisor nga kamukulukat di daital subadi abacheti ang siya mo mas ay gigi del black tatmok rablungar along mal boda ka wating ya kukulukura smoothie abachet mal wala o biyo le ko ka kandi malungul odo osong siral kota gobernador wa obis samle tatmagil organization of charter Dakat sa kaya rural dakal organized executive branch amle kotal at sendara gobernador amle organizer executive ruli official organization of chart mong igale ongingil se direct kami rula procurement workflow awal ko rado daira teriteleleng mo kadamong itaw do dara state walam lakal sal aware ay GLBS and revised the procurement policy staff for state bagimlo we train tire maarulia documented and procurement workflow mamam anlin sa adongoy tawdo dra state sir po do mesra budget ra ngaralong state sira 2018 sir budget ra era policy sa governor imle kadiriru tra 780,000 se dakal include ay gele
earmarked ang CIP funds. Ya 20,000 gobernador ulo ngati budget mo 763,000. 2019. Ya por 2020 agil mo tulong ngati me 670,000. Utyal ako dong tra budget swadro ngar kagel. La ko umitela do state momoy telmora mangloy gele community projects. Ige ya malos per adra bulu project del momotmokra abulu. Ay expense ra state compare mura 2018 nilas na 679,000 yung mas mo 692,000. Kasi maklol ula ngas aklela tel expense dudira ngas aklela dudira adra assembly. Sel mirula la ara 2018 na effective ra 2019 al ngas aklela dudira adra assembly ra bordal ra 20,800. Ay amlo amgo ra expense ra 2019. Sel domesa umitela udodra blurangar along 66% ra budget tam oitel mora salaries and wages. Ongil se 66%. 66%. Ongil se supply sa maalu ngara 14%. Yung mo travel ngwa 6% ra budget. Yung mo equipment ngwa 4%. Ang rest ra di ngara 2-3%. 2019 namang medro sisiwa umitelaw do iti kami 66% salaries hindi wa supplies maalu am leriol mo 13%, travel am leriol me 5%, equipment dimle OCC dimle ngara 4%. Albora local revenues sira 2018 wera dua government dimle 148,000 local revenues. Sira albora 2019 ngilang at me 139,000. Awutyal nilang telmerio marirepta kami amdeng rirepta turistra 2019 se nationwide baigele isura padrul aon lo daharaw igel irrigation settlement mawental sara utum awulam bamnerio revenue ra state ra 2019. Albora igele proposed budget ra 2020 kadar multra ngara 743,000. Siya proposal niya gobernador mo budget ra 2020. Sige dadaita gobernador ma yang gora picture ra financial sa state yal gora ngarni agere. Sabedan mo ngira igele. So Di kora di out of the blue revenue ra blue along the 138,000. why say ay igele mal di local revenue nakal include wa black grant ma wa PPEF ma Siya mang kam kora di skaka di telo asing kung magdudibigir. ako taklol source of revenue mera Tourism. tourism yagi dia ko taklol source of revenue ang ilse rapila igale ungil siya nga igale contractor okotol ma This agreement ra Malaysian Tourism sigura tourist agency lingir okotol why say Impact ang mga RITs. ay kita lease rental ra blue. Why say? Agreement ra agreement ra ila igale tool make sure source ra revenue ra state etela black grant ra blue. la black contra 2020 500 ngara 535,000 Siya black grant ra blue. mo demokragim project ring PPF ngara ko dir tela ma ay gele local revenue sa project ra
125. Lagi kaya protection ra kamamaleng so dal ko ang aring isele buffer gi dal ko ang aring ya. I see. Ang arang sabi dal Mong mas rin. oh, I see. Makahali di ko ko ulit tigil gere governor ko kandi. Tio, gere ka ulo sa ko leo sa kandi. Understanding nga kali tira nga niya. Era ki invite rin mo ako ra sobra information ma. Hindi ka katalpas sa budget ko. Dirwa. Kung di ka nga na continuing resolution. I see. Mambalgulo asya igalo ulmol ko di dultuy ra 2018. I see. 2019. Expenditure kita 2019 ko bilhin liya budget. I see. Mumlepas? Mumlepas ra ngara February. Oh, may atel maral me ka di dultuy ra sige even. I see. Igalo ko lo ulo ko di dultuy ra sige. Ya continuing resolution ro mo bre ko ingara. Mumreka ra March. First quarter. Oh, royal 6 months sa luula continuing. Ikaw may kung calendar year ko fiscal year. Yung fiscal year. Am ko mo sila October. Mm. Men muter andi ka kalmot mo klaba budget. Siya mo ay sira ka lo sing ara ulmo. Budget ng ulo nga di kalmot mo. Ko rambal umi lay galo ulmo. Mama, ngaji ulimes ra lastil wasing yet hindi gi understand wasing Raul mong lo say. Agi ulimes ringil wasing me by the erasing plamo merek. Do si krolele do mere de rulia budget do ulmesteri tatala uspe ra klol time lo mesering. Hindi mlew elela first week ra September. Yagi mit lo ban 3 ra long sermon. Emle ada do mang tidilo asing voltang lamre ada budget tel me migi mo mesering mo. Ngoram long ila ada do udalel wasing. Agil aw agil lum das wasing se elmre ada makat mok la budget. Ding tegi drado bang mel mutre la al mara endra January 2020 dirga katokol mel wasi lengra ul mong waisi ore tiagi la maknit ringi mong mer sam akli dirga ka magi ora mangi la hensil me o malu ngora karil wasi medo karang ding dia ka magi di lingi taul magi ma manung la ngor sel omdul wasi agi nganyate lam me mo do ka sira ikel question no ko waisa adrablu Mbol si ilmo madengel wasi uluguman si elmre dan makatmok len si ela obisa governor nga atel lobang dire kalbuy gong long mal ro raklo government tra finance si elmesa se magata makarang kasusu baratletele le gut maklil mongil I hoping di el sel al ender elang or lela February nga makatmok dia kasi kalum head sil wasing mal ngaraw ulen Leng bulgula wasin dia ka bispan nga ka ngariya experience na kan kita kandi later all bill ma all bill otto dia council ringi dire la budget at so kung propose niya executive branch me kung ko through ringi ngariya council ka ko responded mo na presidente sa gagida may gagida gi mom daswing dia kasi edlo taut orang so orang model orang wasi work with us sige da sen dia ka lekor ko Sige na malgil mo rin nga ul magirilya baste ta budget te ut maklie oduru klil mo ra first week ra September last year awase mabol nga ringi eleme bo da du ringi hindi tegi din mel mutre lang hindi ka di imol correspondent sa drone lelo olbil ma ngalolo ul magime wase ka muso mama ka diragal mal si mora klol kabelmente kalil sila adra bulul morong sa mam logi tiang ang wasi mela Tiagi to si sur budget tel blem proposal ni adi lobang e kami Amerika mo ra continuing resolution. Wasi asele agele annual budget law ra state. Ang aring alang witsel nga ra alsel mong engage mo dakal mga budget ra next year. Ya kadmo ra 2 quarters worth of continuing. Kasi hindi continuing mo March. March. Ya mo ra March la ka budget ting. Lagi close sa governmental. agi digut maklama mga mabenta lang member office Lamot telal im attempt to censorship language mo di 1 quarter malgoro ore da imadan ut muklia budget ting tedir kamal di censoring sel bol final budget. Mas hindi ka pora di so ka rulileng ulm kada di malmat adu du ulwaise governor nga tiya parliamentar la. Gila del tralla mal suma akbisa ka udah kamol tau talla yak subdal wasi ka kamol tau talla mal ube yang ngarinya difference sige dum dong oklo ng titri adra me giti tay gal to din sukuma kawasing
budget rin kami of lam submit ng ilmong, hindi ka take effect mo kung automatically kung so is state law. Luwasi therefore kadang sila continue. Yan ang Amerika ewal buy. Mamadi erul buy. Hindi dia ka respond le kor kami. Agi ko ra mle expect tak mo nga rin niya. Question nila mo katong mag-ibong tang Oakland. Hindi rin nga niya conference. Gim sa kaigil gimlil ang numbers. Ita chairman always means ra Mr. Abraham Osima. Legislator only. Oo. Kaya gida. Hindi chairman always means ra. Wise. Nyalak mo ko rin gorir. Kasi nga raw display mo kumdas yung gaya directly involved ra. Budget ra lo masungko nga niya dispute ra. Aurora ngilin got mo ko rin hindi. Wise. Ulgo mong sip isel nga lalaka kami til may matugok si Ilaw ay sirkaon baka si Emelguk la. Wise ngilin ngilin. Ako das yung club gul do das yung ngaria. Ako meser tiang ngaria igel bebira. Question ro kami nga tial babir lwa bebira ruba ka dia aududir. Wise. Vacancy igal global. Igal tukora ut marablu longa gilet smao lengani es el programa ra presidente ra housing authority mang ablu lungo under siya temel ablu ra under siya temel ya understanding nga kaya Palau Public Land Authority kung tili ulo under siya temel nga lo kam ko ra siyang nga ka correct ang Dimla ka return rin meron kami. Dimla na Palau Public Land Authority. Yawen over tila nga nga issue ra ka state order ra. PPLA mledil ra leasing process til tanga ra ka dagri. Leng nga nga argument ra otherwise ya national government ta bola ka uspan ra igal. Luto. Isel executive order ra high commissioner wa siya return mo rightful owner. Masuk di gaus lela national government tengi agor kami. Masuk mga gaus liver ni baru bentir tenda ko siya tir mo kami. Kam ko rati touch sa sige to ra utmo lolek manalil. Sira tangala campaign ra kasi tara ni subject. Wise. Ma'am sila udalera. Elan huwag tigil ate telen. Nga kasi raksis ba? Aktisilis ba yung mostat ng ngaringi malukol girel tigil tigal displays la other belaw. Nga kamadek matangaringar other long direk kamal mga lol giril to para pasyon. Makmlo omes agel babiel made aram nomre administration. Emlo mesang resolution really amlomre galol bil. Engel nomre kal kapan rasay ngilo lingit tra kol kabalment talwasi muso kumamel ut maklitial alut mo wire ngar along ngar andera PPLA. Di siya raksis ba kulme sengil wasi. Arbe kladam la molo taklokli. Ogore seldom popol ngaringi public land regal bekal state tengilel molo taklalo bulul mo regal bulu. Mang abulo spare segi di ogore usya babilinga kal mora PPLA market sokaw. Mal mengil babiel lingit tengil wasi. Memol utia utmo bulu ngaralong. Magi mo mesringi al ngaringi tial 15 billion CPL engel got kalmere de kerpok lawa bilingel merula temen yang utmo along bulu ay silwa sendit toblong ngarinya di oringi nya di usitiro nding MDCC ra president ra senate speaker house gel director PPLA ahen si tilme akbulo asing dia tiang agi morre kadenge ngarinya ul si sul time may agi al time agi merungil mo ngotbok ringil mo hol dali sarara mungkor amlo ra runguge mle stop e ulengi tanges wa tirgal kukngar olbil wasi kamusu mamle nga kamlo no mutingel wasin dia kadiktal nga kalong ralo ngari nga ang esar me degal wasi di nga ka umrang e mutingel wasi sel utamal alnya national government tawlor gadil purpose ni education. Di alam gotmok elementary school, alam gotmok laom, alam gotmok laro to. Namo dia kalgiril kan. Namo dia ka purpose ra unless ang langaria la alkumulwase SFMU any other luwasen civil national government lol to badali sel murara. Aw ulam le kanser nga kam lang other rule me wise nga kalwase. Seigi de loba nga national government amna to bada tablo lisra ansel.
Awan amora Mr. Yohei Meru. Awan amora Gel Deputy Chief of Staff. Awan lemra ngat mau. Kat Uncle. Awi sa President. Okay, okay. Gigid ya. Amlang mali Arublu. Arublu. Okay. Amlang mali sa tirsay. Idirga ka imol kren sa singan niya adang elong malubang agul adang agul be lawal mal mata arab sulat temel nang wat temerse. May gasel lang nga lisir, hindi ako kapila ko na kabulmente nga lang. Dire kal dia ka pilmer nga kal sa cover no. Ya ko ngek ma public land dire kal public land nga elong men dire kal dia kal hansil mer nga. Akpelo sa babel nga kal mong si Zira a director Oitrong, Celine Oitrong mang madingay tiay gidal issue ko man. Di up until now and the real sira kotlong official may alangak malasamel appointed 3 eleng 7 members, 4 appointees by the governor, 3 were ete. Ete gidra kotl terul adak sending mol motak mo tamal magreal buig makuk ni titirar terung. El maklol adal wana retire public land authority ay mo nga adra blue klol adal na Hawaii mi. Etak mo tamal moklo moklo la. Mel aktas ra akuk terung direk ruba kan along imong auror land survey. Ya imong aurora state el klol adal kamadangilo lemra mo fi wasisang. Ngel tur orom le malak malibis el gel wi gandia ko dagdigel mo. Melang dia ko ngel wasing ram dir kam de ro ulbi le mala approval til maayang alak ra irung Nigel, understanding nga kalso ko mo kung appointer atin bulo sa na expire at turmer sa Paris. Why say? Mala tigam na expire at turmer tibtiam beganta. Beganta. Dia ka quorum ring public land. Elang mundes L4. Tetela member altogether. 7. Tidi expire at 4 yung run. Yeah. May lot of 4. Elata 4. Hindi elal la by February 27 tulmut terung amo mare. Mumudi ka mat. Elada I guess the only way tomorrow by gel nga ka malasol merul gilir adang elong al sugo man tamongwa public land authority lang si policy pro governmental so man dia kala maudal tira mo ngara ala magila. Andi ako ko mas nda sila. Hindi ako dong issue di. Dasi amin mo kalabos ra appointment ra. Why say? Gukti process magdang ruling. Tadi di railer ni wasel lo kanya advisor. Tadi di railer ni la mangi mol. Melang ngara ko ra plan sir kumiyo. Relal mo. Kaya kandi ma. Kau. Daga for Tretela or Tela state government in regards to financial ang continue katra budget merio most of mamal manglo ay community projects larinya CIP needs assessment seral ko tulunga obisa ka pornora agi si Lisbon kasing dire dala access at mungral CIP project taigel mal makro to trelong at mokla state relal mangmirula sige dal CIP needs assessment mesay rin niya governor mas bigger or ete assembly rule resolution ya gyodakta gen mal handle liber mora rectorio ra ablu vera mong matingay gel malong tila state magel hospital arse sige dal CIP needs assessment other igal trial magel batokol ko ra gagare longi tengari niya igel water quality improvements ma sewer systems ma igal landfills ay kita ko ra macro project lo das was state mamotmok le ndaka sa edel lo mak sa budul lo mesarwa improvement ra economics ra budul la ka wa sewer system bal ka abe ese bila ko mi igay awal ko ra macro project from das was state going into the future improvement ra badrul aw mong sa mamut mawiga bor ay gel me lost revenue sa ay kana mamre ra igel ko ra makol project tal ngaraw das ure lang understanding nga ging governor ng nga project ra PVA man wal ko ram lo joint tingi ma miwe bildra ra today wal ko ram mal ngara social media mal wal ko ram lamot mo tara awil basyora babada tour sing nastat el garner revenue para state ngalo Why say last start se me kribus modi
Sira gim gotel so isa ba. Eng dim la kalaway siya sel ngarapadrulaw. Sel ngarinya Aurora State de Malafi am turning maririyaw. Magiwam ne depende sa igil bachet gim. Sira bol start lo re kadingi. Yagi madingel wasen dakal sabi edel me ere bulu melwaise. El ngarinya differences ra assembly makabano elwaise. Ogora PPA offer handle wasi meda kaing siyo. Mang aklemit lo banggela makal buga. Ngiray? Ngiray Oo. malas, Oo. Magina ada doon wasi ulit ya previous years sak malas melo si krolele kasi PVA part chlorobulment require chlorobulment lo si sak kay galbik state kasi tamakara mo budul. Yang mga sing makmalas melmruringin ding samahan di malakal kengir nga. Mang CBM ko ngay makadi mo oti at telele at malmal tel museum gire. Hindi ulo ay sak mo dia kami dapat maklewa bier. Magimle saying ringi SAG di ako marang CBM ko ay sa along alwasing less than 5%. Maloy tel sule la blur along logiwa officer governor visa state. El sige del 5% at salary trial employees silo museo. Niya PVA agit maklisay ulo tabdira bululat. Tira ulsis aklo sing makarang wangaratet tele ladom ko arablal attract tourist ogor hindi kita follow ayel requirement tel sorry history gala do follow ma equipivel ko tiya ka tamlia bulwat mangbrang maral to koy mlang mas ki ulmes akno do treasurer mama Mr. Ocas Abril pulwa say mbay mlay ang alak la local revenue ngi ra padrul aul mlarwa tirga gidal dirgol mo siya lang every month dalungan niya lorura PVA olong sir kama magi marur sel evening dinner Siling para program tinangan yang ada irai. Why say? Edel mo grupe marara dinner di mo dinner. Malungi le vai di dire ka di yul mal di mrai. Mak tire ko olngi trose igal pek bulul wasi. Mesangan ti al PVA ang ale lo sa krigide tiria musuba outsider blue vela. Mang maralungil segi dinting milk mok lesay el lagi mlo sikrole lang nga igel bepita to el model sela PVL ngirel kama mangku tobra sela state government ndim dia ka do dame mama mlara continue magi marang tirige lo lo bangela ngela all el tomaga luwa ka Wilhelm Ramokot tamo momolo ka akasyam momoro ko sulo akar kalme mga tmok ring emro daigel ut yo madalade le mru ngil mo esel with the instructions sa PVL as per will attract te wang raket telele manglam kat mok le ngaringa revenue na umgu lagi u mesel budul abadrul aul wase hindi badrul aku tiang ngarabal sa PVA mang agiulu maralo sa ator dia patsit mo se bel ending again budul hindi gimsto agi mo sikro lele ngaringa tetela do lingit aku pola kan si adal mo aklo lolbi malo kada malakran to lingit Kami debora organization chart. Ora akan di dulu siram le tara ko tutukol mo. Ako mes tial charter ko yung nga division of public works. Agel division ko ko yung nga director adat di chiefs. Sa gim ko telmurur ni ang wal require ang gilal nga director sa legal loryo. Nding ahensil mar olbil me asay ndia kal necessary directors tirgamal mamoklo dudi. At ito lang chance mo riyaw dudi. Oy. Dia ko nga siya ngaraman ni vision respect of the suite. Maktilo siya okay. Kakay nga siya matadri il di mo chiefs. Elmel mediaw. Nding wasil ko ring advisor nga karaw ulel. Ngilel makatakli igal tru ulel aurora alsel. Isigit inya mo dia kasel di milil udaw malu ko daw val makara. Leng mo plak tak sel to ba bachet kasi ogen te wat tela aurora rangrang. Isigit inya mo plak tak mo dia ka rarang rir agra. Awul mang malasel muru ngil di for nasel mo misring minimize lagi mo ater di sira adang along ma bachet ringi gilel kita ada kada spend every 2 weeks yung gilel ng hisel made el logte Well, si mela ko mes tial charter ka community and cultural program na dia ka chibri. Hindi operator. Tourism hindi ka chibri, hindi receptionist. Ay
ang ako na di ingon mo sel to ko ra Division of Tourism and Environment. Baka di receptionist. YC alay kasya Raul sige del wasit di blakal sorry ra bol botokol mom cloud daw mang agiw si Corla si tidri ira or chart lo all taigel gido obdas yung ngilad sections or divisions el require el help problem ito tersil mo mesel bol makatmok lagi da si edel uri ulo kadmot maka ada do o mesingi kasi ngarang as el mal mo ngilad mo help ra adra bulu tu taigel leng amle kan sen tira ko taigal lo ila drual tam lem ela rak lung ila do dal momoy mang sige do si halo ko di da wabi ikay gide da itay bolo mesingi bola The chart. the chart It's itself yet to be filled. Ela ay gadim lakal exist ra Di prior. Tedim lewan ang kabe no routine bulu. Tirgero kul employee ra state tirga na umbrella. Adim le employee ra public work. Mar secretary ma ro tirga di public work. Dige. Magiding ilulme mi ko sa hale biya. Ang aled the place ra other igal divisions. Leng elam baigan tayo gidal position sa lengwaya. Tirga nombre ka 1 year. Abro ra after agim all implementer sel human resource policy there ka dapat mukla ka no. E kama mamu start promote ra or hire ra other me feel like gidal position sa baigan lang. Iga ater HR ma or chart ta di dul giblem da singin more all be e was ngidil bol set in place e ogori gida mo o mesra HR ma almo ater more again needs na state government Ma state government, state legislature ang approve ra chart. Do they require to approve? Hindi ka require approval at ya function ra executive. Mo kom tidim la receive ra ka piring girin matingin sa kada budget tay kay gid. Oh, mela sagit sa ngala laurior lang. Kadamla organize, irulia pa settle after at ya. Isilabong element to upla chancer ni. Man nightmare accountant tal tay igal mera. O chart. Okay, imo ra question ra ako ra di. Mas kami example kandi maka kama maadang ra magi. Government ra sila almada madang ko da. Eng sakli si ira ro bakara ngabukod. Tisigi at ila madang ngabukod del mora government ra. Hindi mo mol mingil tabi sil madang ngabukod dal meng automatic mo siging ele. Ila o government ra ngalo. Kada God bless his soul or etiam los me. Ila sel gingel. Di ba aw di mo kol mutut crash ka nga 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 process ra government sige replacement ngim. Ngoro ra sila government di mo kol or nga besel or eti. maral ito ko le kama ma altigil kalde issue elang na te ko issue elang ka nga umamong wang elang le ko til issue at trolle tuloy siya le kal sorry ra bol part ra assembly era tomlora court ese axis am le ko til judgment til tilo del oldiay sa tabdi o singi giram la ra tetra do 4,900 some about 2 years ago year and a half ago ding nga kam lamo willing lamo ready la si margoda compromise ro ng karuba kalwa si along ngeti leng karuba karabulu kam reda tar ng chal or ang wangara ko si sa sel ding gire dal haraw ding aga assembly lang nga malamol mal sorry re wasi kama madya ki maano ra sin ngam lan nya uleng lo si tamli appeal sorry lamo hindi en since ra la appeal me lan dirga katangal mo nga kadim allow self payment le ngaru ba kan tilo ba rablil me tiro engirel ngatiang tiro ko of the suite hindi judgment ra or tamla to e dia kaloral morio amount di maral morba mang sige dia tara issue allow or etay adia kal sapir other will be malil trimi madia ka adal bom te Mali kal sabi isel gabli mali kal sabi laklo ba. Rangadolong ngwa til mo government. dia gel gidel Dingi. dingi dia kal sel dur ra other alel mo dia kal sabi Hindi kasi sila nang batul mo. siya ko ketelel ngigo number 2 sel belu elal sugo mga lang engel long yerung ra uwang gigidia Ma government ra structure ra constitution or long adi kalungwa anang batul mo.
Sige daw. tila ida lang ang ara constitution. Mo nang O bato. yung girel na suma da kasapel yung number 1 na number 2 girel mo. Itya makatikatal nga rin niya court case rin back and forth makatukuram lang mo da katungin kung mal nga nga. Di ba yun? Sorry ra nga rin niya interested and mo clear rin niya court once and for all. Mga ra kaya akti ablo na da by constitution. Yang nga niya ablo elak lobak. Masirabol magarior, ako magarior malmada mata ng buko kung atang aral. Ya konstitusyon na mas kuma maklisi aru buko ng buko maging matang etut katar kama mo. Lesya kan sige nga na government, seda kal gingal rablay. Gingal na government, tigila la government to operate tumilang fully operation na government ng aral. Ya rusi grama ng buko da osi ringi. Masel lemeng automatic di men morsel ding lelengel. Mlorngi di mli acting. Mundi morngi me meteng ala rubakan mutur maging alel. Ako na di OTC ko play ka ng rarde. Malungil arabay sila elang hindi ka may bok pala tigi bersigi. Elang legot yung motet dire ka esera sisa ba. Etirgel teru rubakal lulubangge kara swearing in ceremony na kara budong elong. Luli setir after that. El riung la maoba kara yubul. Tirgagi dara la kala lobol sisbel me elang ka uwe ete na mamra lemang wal elat te waruba. Mang maralungil arabay se ule tila dire kal ding elang ul magiwam titul so isi bringi arado olbil obal ngara kari ang Hindi to ra konstitusyon e kom di ngiril di sugda tira gel oblilum te di mo so isu mi titirum by government amo to tira undas. Hindi alla. gaisi. Okay, last question ra. E Gandhi. Kadilul was in 66% ra. A total budget ra ngalo. That's 700, let's say 750,000, about 400 some thousand of payroll ng alolo. Hindi akala ng alolo small a black grant. I'm saying this lang, Moscow piyagi del scenario. Sila itong compact funding, other finance. Kaya daw dali mo ra Ministry of Justice, Ministry of Health, Ministry of Education. Ikumiwan so miulong daw dami hindi kumiulong ba kadagdag. Kasi yung asil compact bills. Hindi kasi edro la ba daw government long daw baseball players ma mga mokra kuran. Hindi mo ra bulis ma nurse ma hospital ma education ay earmarked money. A state black grant hindi black among sabi la state hindi ra mo sila. Tila dia practice ra egal state. Sila mesel black one te tira mo umiring kung telang amora salaries. Egel olda kara egel local revenues ma. Di as far as lula black one tap manda kaso em local magarang. Ako ra dagim aware. Bulgas yung di black. Wise. Kasi yung mas kumir mo daw kung decide rin mo. Ako ra dim bring it up so kung makaragay la state 100 let's say 140,000. Ya payroll rin niya 400,000. En alaw daw metaw daw tar suya ka penor. Di kalmat. Kadingul mo rise pues ka last te alam mo por el suam ka umakandi igiret te to sa program may ang lolo. Di wera bol mere ka penor en so ka lo ay sir mer adong lolo. Ay gel mal blaldo ka penor ma special assistant ri. Ang hindi la adra government ng lolo swal mertiang ukmud swel. Especially ka invite ka abra. Den tokora budget ta kumdas we say ya dispute ra executive branch, ma legislative branch. This table is yours. Sumson may explain ra a role all be nga long, ma speaker, ma floor leader. You're welcome. Aging all be mo lepo. Mal baktaw to mo do udale mararatan ng elong. Akmal ngutial te alle mal orenga suluar adon elong kami mo si ulo mes tial al talk show. Ya di ontige di clue tili mo specifically akti magtakli sa lugar niya kandil wasi sira gim resolution rakot sohi so mo president el resolution mo olbil eksanya nga mauwang mas pigil labong kaya gim le prioritize gim ul mes wasi akot tel require imol al excavator ma imol boom truck ay gigid ya matam truck anti tam truck ati nga sa bel en agiu lingit teleng au aradra bulu sori lom koto ablin mangarang taita tos pa gigil dong lingit trasti lesel bangarang along ito brent taigal ngatiang e pai kita melemeng
Di rental lagi Beli lah, na arara kaya baras. galak lah baras mang agiw lalingit mang lora ma tabalela presidente el mote lang ang kwadir ka kahensi makulingit trigi la abang long lo seme musuka ka ngal ale lo long sewra blu e di blaktak la bu aisa meda sikrole ma kolbol mering le ngara ngarinya ul to lingit tar adro olbi lo sem kara musuid el maklid el privatize man necessary del beskira imol ba ko leng mal botokar adal ma me udre nam bodora bidit leng agi di sili seruli ara ran connect ringi ram ngalang el mor olle serial project nga serak tu ngaringi made el lamorak ya bul mesringi mungil te al dimlak iti lengil me buswela nomre ak tiawngil tungal mor adra blu maknilu mre dal mor krim ngabe a melar ada na mo start ya mal makita mo kule selve lo ngi tangi so state dia kal seglo lo seo til aba kora mama olgo mang ada kale blalo ra mang ay gigi dai gel do ngi tele lang kad mal di ospe ay gigi de mo se la state government lo lo seo ra ngi de ada lo ngi aswal mrura bli lo lo seo ngi ay gigi e di regal ongerung alisa musuwa kal mo adu ala public lender gid mar other olbil el mre del conger tirgel appointees el group required by the governor malamre del moringa quorum el magatmok let abular adra blu e makita di dongi le alia 15 million na mo dia kal browse el murabek state indi ngale la blu bela rogir mingel mre da mo nganya pia te el reselu do me malaka dongi le da dobe mang maldi ge di malol ngitra mal mrenga sule matagi del tialle o lingi tra sei me bodo e differences rigida kidar ngaram dala tala maklet abula radang long lo spi angeswe makita al domerti al domerti al sim 15 million Crisis. oh evil point fingers rigid of course en botel makita dil laklaral me lo langar seleng bobodeng gire del ngarinya differences rigida arki hindi at the end of the day ang gire del lase makadamla kada which resolution e magatmok ra bulwa dalo giwa adro let abular adra bulwa mansulang Siya mle tokutianga tokubits le kasi sa Apple program. Kung tablo asel bebira tayo mring la karma si atoy mudum din tokora alla ara government trablu government adra lo rogui adra bela rogu asioni gid mangi dil adra long ngarinya tingel malu bengul dusuel direl tial structure government long ma order tel el alsils ya gimlang wa sim milgira la governor msuel wa sim milgira ni di ladra long ladra government soal mem saudari komal msaul ya go geurang wa sim ulgum tial tel gerde program la governor o khani ni milsuil mara u dusuil ma adran akira adran sey to ko bitter gasis apple komal msaul la governor mos emel me kom saul kan dilo ng sera governor la governor long me igam si el grupo ponía next el telir el membre que nada dulce o man sularo claro